Jesu li politika i povijest kaotični niz međusobno nepovezanih događaja ili velika simfonija kojom dirigiraju od oka skriveni dirigenti? Zbivaju li se događaje nekom svom unutrašnjom logikom? Ili je točna izjava jednog velikog političara koji je rekao da ako se išta u politici događa, sigurno je bilo zamišljeno da se tako i dogodi? Drugim riječima, pokreću li povijest slučajnosti ili urote? Nema sigurnog odgovora na to pitanje, što je razlog zašto se uz riječ urota uvijek veže riječ teorija. Nema velikih povijesnih događaja koji nemaju i svoju urotničku inačicu. Naravno, čim je događaj veći, zahtijeva i veću urotu. Sasvim logično. To doduše čini urotu nevjerojatnijom, ali ne i nemogućom. Događaj iz nedavne povijesti, koji je odredio smjer početka 3. tisućljeća, izvor je najslavnije suvremene teorije urota. I događaj i teorija zovu se 9.11. 11. rujna i slika aviona koji udaraju u nebodere duboko su urezani u svijest modernog čovjeka. S druge strane, nema niti jedne teorije urota koja barata s toliko tvrdih podataka. Tko bi odolio tome da ih čujemo i ovdje gdje je sve moguće? Na rubu znanosti. Dobro večer. Bruno Rešković, predsjednik je kluba mladih tehničara unutar zajednice tehničke kulture, a i ljubitelj SF-a, pa tako kvalificiran za fantastične priče. Dragiša Brašnović, viši novinar hrvatskog vojnika. Kako ste se susreli i što vas je uopće potaknulo da se interesirate za 9.11, kako ćemo zvati događaj, od sada pa narednih 60 minuta? Evo, susreo se sa 9.11. tim događajima jedno popodne, jedan dan kad sam došao, slučajno krenuo televizijski kanal, bio mislim drugi program i izravan prenos je bio CNN-a na tom drugom programu, gdje se vidio da jedan blizanac gori od jedan od dva tornja. To mi je ovak bilo na prvi mah čudno. Mislio sam da se snima nekakav film, da su nekakvi pokusi, ne znam, neke probe. I nije mi dugo trebalo vremena da skužim da se radi o terorističkom napadu na poznate zgrade u Manhattanu. To mi je palo na pamet zbog toga što sam već čuo da su već bili pokušani napadi prije i onda sam naravno ostao pratiti taj događaj kako se odvijao tokom cijelog tog popodneva, tog dana. Bio je to zapravo dan onih prvih vijesti koje se kasnije često citiraju u mnogim filmovima. Da. Što su govorile te prve vijesti? Prve vijesti su bile u biti najzanimljivije. Najzanimljivije su bile prve vijesti ponajviše zbog ovih raznih teorija poslije koje su se razvile. Zato što se u prvim vijestima sve dešavalo spontano. Tako su dolazile vijesti sa terena onako kako su stvarane bile. Znači nije bilo nikakvih cenzura, nije bilo moguće cenzure. Vatrogasci su bili u eterima, pričali su kako se odvijaju stvari u neboderima, znači što su sve čuli. Bilo je puno nelogičnosti, znači bilo je najviše nelogičnosti koje su se pojavile, baš su se pojavile tih prvih sat, dva vremena koji su naslijedile nakon samog udara. Možete nam nabrojati neke? Evo recimo neke nelogičnosti su bile da se čuju eksplozije prije i poslije samog udara aviona u nebodere, što su vatrogasci izjavili da im jako čudno. Kasnije je to bilo na razne načine objašnjavano. Onda su bile neke nelogičnosti da su predvorja zgrada bila uništena bez da ikakva bila utjecaja eksplozije od udara aviona koji se desio pri vrhu nebodera, a predvorje zgrade uništeno. Recimo, onda su vatrogasci čak rekli da mogu obuzdati vatru između 77. ja mislim kata i 78. gdje je bio najveći požar u neboderu. Poslije je bilo rečeno da nisu mogli obuzdati vatru, da je ta vatra ista uništila konstrukciju čeličnu tog nebodera. U tim prvim satima su još i ljudi sa ulica zvali u medije, na radio, televiziju. Da, jesu naravno. I tu su bile izvješća o raznim anomalijama koja su se pojavljivali po neboderima. Znači, pojavljivali su se nekakve minijaturne eksplozije na različitim katovima i pojavila se jedna čak eksplozija prije udara samog aviona i to su ljudi zabilježili sa kamerama koje su imali pri ruci i javljali su u lokalnim radiostanicama, velikim televizijskim kućama te anomalije koje su vidjeli. I ponešto su i avionima samim pričali, nisu ih baš uvijek upisivali kao putničke zrakoplove. Pa je, to je dosta čudno ovako, jer putnički avion ga je dosta zamjetljivo ovako, kad bi se gledao sa zemlje, bilo bi dosta vidljivo on, pošto je velik, a to nije baš tako velika visina. Znači, u tome stvari čudna što su dosta očevidaca reklo da avion baš nije izgledao ko putnički. Znači, imao je boje
American Airlinesa, recimo, ali prozori su bili, to jest da čak nije imao prozore, avion, znači neki su mislili na prvi mah da se radi o teretnim avionima, čak je bilo takvih izvještaja, to se onda poslije sve objasnilo, da su to ipak bili putnički avioni, da ljudi nisu bili dobro, da se sve odvijalo jako brzo i slično. Kad bi vas netko pitao kako da mu ukratko crtate ono o čemu ćemo već razgovoriti, znači nekakve bitne točke koje će svoju razradu doživjeti nešto kasnije, što sve spada u tu razotkrivačko-urotničku stranu, kako bolje nazvali, događaja koje zovemo 9.11? Želio bih reći da podsjetimo na kronologiju događaja, čisto ukratko, da se radi o tome da se dogodilo nezamislivo. Znači, dogodilo se to da su dva zrakoplova, jedan za drugim, u razliku od niti 20 minuta, udarili u dva simbola Amerike, u biti u dva nebodera blizanca. I tu se sad postavlja dosta pitanja o samome tome što se tu moglo sve odigrati. Ima dosta još stvari oko napada i na Pentagon, recimo, koji je još jedan od simbola Amerike. Ne? I ima dosta neobično što nije napadnuta, recimo, Bijela kuća, što je bio daleko lakši cilj. Zbog toga što Bijela kuća sigurno nema tako jaku protuzračnu obranu kao što bi se očekivalo da ima Pentagon. I treba podsjetiti da taj cijeli slučaj je vrlo, vrlo složen, vrlo, kako bi rekli, kompleksan. Treba ga promatrati i sa graditeljskog, znači građevinskog pogleda, treba ga promatrati sa vojnog pogleda, znači treba vidjeti kako je to bilo branjeno, kako je to bilo izgrađeno, kako su ti zrakoplovi bili organizirani, ko je to sve organizirao, zašto organizirao, ko je imao volju, želju, novac i ko je imao razlog da uopće tako nešto učini. Znači tako nešto kompleksno, složeno i zbilja vrlo, vrlo, kako bi rekli, efektno, zadivljujuće, zapanjujuće. O tome ćemo pitati. Drugim riječima, postoje ljudi koji rušenje blizanaca zapravo u svakom slučaju stavljaju pod teoriju urote. Sad, da li je to urota 19 islamskih terorista ili od nekog drugog, dakle, to je samo glavno pitanje. Na koji način se danas nekako može stupnjevati razina urote koju istraživači poput Mora u svom filmu i mnogih drugih sustavno obrađuju već 5 godina? Da, dobro ste to primijetili. Urota je. Uvijek se radi o nekakvoj teoriji zavjere ili uroti, samo pitanje ko je napravio tu zavjeru ili urotu. Ovo je prvi nekakav stupanj, bi mogli reći da su oni ljudi koji istinski vjeruju da tu urotu napravili su islamisti, cijelu logistiku su napravili islamisti, znači Al-Qaida kao organizacija financirala sam napad i napravila cijelu potrebnu pripremu za taj napad. Drugi stupanj bi recimo bili urotnici, ljubitelji teorije zavjere, oni koji misle da se radi o namjernom propuštanju terorista kroz sigurnosne sustave američke države, jer su znali što oni hoće napraviti i onda su to htjeli iskoristiti da bi mogli napraviti ono što su napravili kasnije u povijesti. A treći, onaj stupanj, te onaj, kako bi se reklo, da je radikalni stupanj sa pogleda recimo američke države, je onaj stupanj koji govori da se radi isključivo u unutarnjem poslu, znači, kako bi rekli Amerikanci, inside job. Znači, nema nikakvih Al-Qaidinih terorista, znači nije bilo nikakvih islamističkih organizacija koje su to napravile. To je napravila američka država, to jest institucije i organizacije unutar američke države sam sebi su to napravili i kako bi imali povoda za kasnije sve one akcije koje su slijedile poslije toga, kojim smo mi svjedoci dan danas. Ako recimo se priklonimo nekakvoj dugoročnoj i sveobuhvatnoj uroti, znači izvan ovih okvira koje čujemo kroz povijest ili u medijima, pretpostavljam da bi pretpostavke za tako veliku operaciju trebali biti zadovoljne davno, da bi nas to možda trebalo uvući u povijest. Postoji li u povijesti strategije planiranja slične akcije planirane možda za nekakve druge ciljeve, namjene u neka druga vremena? Svakako. Kad govorimo o fenomenu, o pojavi 9.11. kako kažemo, radi se o tome da su to jako stari planovi provokacije napada na Kubu. U biti radilo se o tome da je 1962. godine predložen jedan ozbiljan plan, jedan tajni plan Združenog stožera Sjedinjenih Američkih Država, novopečenom predsjedniku, da kažemo, JFK-u, znači Johnu Fitzgeraldu Kennedyu i njegovom bratu, koji su zajedno radili u toj administraciji, bila je ideja da se napadne vlastita američka baza, znači Guantanamo na Kubi, da se naprave unutar te baze sabotaže, da se ta baza napadne mirobacačima, da se rade paleži, da se napadnu brodovi u toj luci te baze. To je, recimo, dosta podsjeća na početak rata između Sjedinjenih Američkih Država i Španjolske. To je bio onaj brod Maine, takozvani brod, koji je započet rat između Španjolske i SAD-a i SAD je osvojila u to vrijeme Kubu. Ne? To je dosta zanimljiva pojava. I sad se
taj se obrazac ponavlja i 1962. godine i pokušava se uvući Kuba u otvoreni sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jasno, Kuba tu ne bi imala ozbiljnih prilika da se obrani. Jesu li opet avioni bili uključeni u plan? Pa tu je bilo uključeno dosta toga, ali uglavnom bila je cijela ideja da se iskoristi znači agente koji će biti u zrakoplovu, putničkom zrakoplovu koji će glumiti američke studente i ti američki studenti će biti napadnuti, trebali su biti napadnuti u prostoru, kubanskom zračnom prostoru, znači blizu Kube i trebali su biti oboreni i to bi trebalo biti američke žrtve koje bi trebalo biti povod, znači neki novi, da kažemo, neka nova Luizitanija, onaj brod iz Prvog svjetskog rata koji je bio torpediran, pa su Amerikanci zato krenuli u Prvi svjetski rat protiv Njemačke, mada to nije bila želja. Dugo su bili izolacionisti, znači to je onaj okidač, onaj pokretač masa, onaj razlog da se izvrši pravda, da se učini nekakva osveta protivniku i da se krene i da ga se potpuno porazi. I sad zbog toga su Amerikanci predložili takav plan i trebalo je znači napraviti neki razuman plan da ne poginu američki građani, ne poginu američki agenti, nego su ti agenti trebali sleteti i trebao je zrakoplov duplikat odglumiti. Znači biti poslan u područje kubanskih voda, znači zračnog prostora Kube i tamo je trebao biti daljinski detoniran i srušen. I to bi trebalo biti povod za rat. Dobro, to se tih godina nije dogodilo. Možda nije dogodilo, to je bio nova administracija, znači legendarnog predsjednika Amerike Kennedyja. Njegov brat su to odbili i smijenili su šefa tog združenog stožera. Postavili su novoga čovjeka. Ne? A dečki su sigurno nisu otišli bez povrijeđenih osjećaja. Kada pričamo o 9.11. u kojoj mjeri, kojom brzinom i tko je radio istraživanja događaja, kakvi su bili zaključci? Dakle, pričamo o onim uobičajenim verzijama na koje možemo naići u svakoj enciklopediji. Da, stvar je u tome da Amerikanci obično imaju tu tendenciju, odnosno nekakvu demokratsku tekovinu da stvaraju različite komisije koje proučavaju nekakav događaj, recimo povijest. Znači, tako recimo i Bill Clinton sa svojim događajima imao komisiju koja je proučavala taj njegov događaj. Tako je osnovana komisija koja je proučavala 9.11. Ta komisija je bila osnovana dosta kasno, što je već samo po sebi dosta zanimljivo i sumnjivo, jer se obično komisije osnivaju jako brzo nakon samog događaja. A ova? Ova komisija je bila osnovana par godina kasnije. To je jedna stvar. Druga stvar je da je imala jako mala sredstva. Recimo, za usporedbu imala je do 20 puta manja sredstva nego komisija koja je proučavala Billa Clintona, njegovu aferu u uredu. Tko je bio šef komisije i što su zaključili? Pa evo, šef komisije je bio jedan jako poznati političar u Americi koji se zove Henry Kissinger. On je ovako dosta dugovječan političar. Da, dosta dugovječan političar u Biloj kući. Zaključak komisije je taj bio koji možemo vidjeti, koji ćemo čitati naravno u svim povijesnim udžbenicima, na internet stranicama službena verzija koja postoji, to je da je postojala ulet od strane pripadnika Al-Kaide, da su se zabili putnički avioni, da nije bilo nikakvih dodatnih detonacija u zgradama, znači da čisti razlog za rušenje nebodera su avioni. I da je avion lupio recimo u Pentagon. I onaj četvrti avion u kojem je isto dosta mistike, da su putnici zauzeli avion i da su ga namjerno srušili, odnosno zabili ga u zemlju kako ne bi ga mogli turisti iskoristiti za napad, recimo na Bilu kuću, što su mislili da će napasti. Urotničkim rečnikom rečeno, tako da zvuči kad istražuje samog sebe, pretpostavljam. U svakom slučaju, centralni dio događaja zvanog 9.11. naravno je rušenje nebodera Svjetskog trgovinskog centra. Pa evo nekih točaka kojima se i danas raspravlja, a izabrao ih je Đulijano Marinković. U rano jutro 11. rujna 2001. zrakoplov Boeing 767 zabio se u sjeverni neboder Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku. U prvim trenucima ovaj događaj je izgledao kao tragična nesreća. Međutim, 17 minuta kasnije drugi Boeing 767 zabio se u južni neboder. Pri samom udaru zrakoplovi su eksplodirali, a gorivo se zapalilo. Zgrade su bile obuhvaćene velikim požarima. Nakon 56 vatrenih minuta urušio se južni neboder, a ubrzo nakon toga i sjeverni. Militantna islamistička organizacija Al-Qaida organizirala je napade. 19 terorista otelo je 4 zrakoplova, od čega su 2 udarila u nebodere Svjetskog trgovačkog centra. No, nakon službenih objašnjenja pojavljuju se i prve sumnje na njihovu utemeljenost. Niz internet stranica, knjiga i dokumentaraca negira službenu verziju. Istraživači nalaze mnoštvo nedostataka, što ih navodi na zaključak da su napad organizirali i suradnici na američkoj strani.
Navodno, visoki dužnosnici SAD-a osigurali su blokadu sigurnosne infrastrukture koja nije spriječila napade na vrijeme. To bi omogućilo potporu javnog mnijenja za buduće vojne intervencije. Vojno-industrijski kompleks vratio bi moć koju je uživao u hladnom ratu. Zbog sve većeg pritiska javnosti, američka vlada je formirala istražni odbor. Odbor je trebao razriješiti sve nedoumice oko terorističkih napada. Konačni izvještaj objavljen je 22. srpnja 2004. U dokumentu se ponovno negiraju sve teorije urote. Istaknuti protivnik službene verzije događaja je dr. David Ray Griffin. Njegova glavna zamjerka odnosi se na uzrok rušenja nebodera. Odbor tvrdi da je rušenje uslijedilo zbog požara i visoke temperature koja je istopila čeličnu oplatu zgrade. Commission failed to mention that prior to 9/11 Istražni odbor je propustio spomenuti kako prije 11. rujna vatra nikada nije uzrokovala rušenje visokih građevina s čeličnim okvirom, čak ni u slučajevima kada je požar bio veći i dugotrajniji. Na primjer, požar u Madridu iz 2005. postigao je veću temperaturu, a urušavanje se ipak nije dogodilo. Odbor nije spomenuo da je rušenje svakog nebodera imalo najmanje 10 obilježja kontroliranog rušenja. Primjerice, svaki se neboder urušio iznenada. To se dogodilo brzinom slobodnog pada, pri čemu je nastala golema količina prašine, a to se događa kada eksploziv razara beton u sitne čestice. 110 katova urušilo se u gomilu krhotina do visine od samo nekoliko katova. Glavno objašnjenje rušenja jest teorija palačinke. Prema odboru, katovi iznad rupe koja je nastala od udara zrakoplova oslobodili su se od stupova i pali na kat ispod. Time je pokrenuta lančana reakcija urušavanja. Da se to dogodilo, stupovi bi ostali viriti na visini od 300 metara. Odbor je s tim problemom izašao na kraj jednostavno poričući postojanje tih stupova. Izjavili su da je jezgra građevine šupalje čelični trup. Audio snimka vatrogasne postaje, koja je konačno objavljena, sadrži mnoga svjedočenja o višestrukim eksplozijama u oba nebodera. Primjerice, vatrogasac Thomas Terili izjavio je sljedeće. Zvučalo je kao da je netko aktivirao bombe. Čuju se uzastopne eksplozije, njih 7-8. Pomoćnik zapovjednika vatrogasne postrojbe Steven Gregory izjavio je kako mu se čini da je ugledao bljeskove po zgradi. Izgledalo je kao dizanje nebodera u zrak. Pretpostavka se odnosi na dodatne eksplozije unutar zgrade. Istraživači su pronašli video snimke koje potvrđuju postojanje bljeskova na katovima ispod glavnog požara. Ovdje, ovdje i ovdje. The question of whether explosives had been used could have been settled by a scientific examination of the steel. Znanstvenim istraživanjem čelika moglo se utvrditi je li upotrebljen eksploziv. No, iako je uklanjanje dokaza s mjesta zločina savezni zločin, vlasti su dopustile da se čelik brzo ukloni i proda kao staro željezo. Malo je poznato da postoji još jedna zgrada u kompleksu Svjetskog trgovačkog centra, koja se također urušila 11. rujna. Ovaj događaj nije pridobio pozornost svjetskih medija i nije osobito poznat. Naime, gotovo 7 sati nakon urušavanja sjevernog nebodera popustila je i zgrada broj 7. Službeno objašnjenje kaže da je zgrada bila oštećena od ostataka nebodera, blizanaca i požara, pa se i ona urušila. This collapse is especially important because the collapses of the Twin Towers. To je osobito važno jer se rušenje nebodera blizanaca djelomično pripisuje udaru zrakoplova. U zgradu broj 7 nije udario zrakoplov, a srušila se na jednak način, uz sve karakteristike kontrolirane implozije. Odbor ove činjenice nije spomenuo. Nije spomenuo niti da su vatrogasci napustili zgradu broj 7 nekoliko sati prije eksplozije, jer je netko proširio vijest da će biti srušena. Vlasnik zgrade, Larry Silverstein, na televizijskoj postaji PBS spomenuo je svoju odluku da se zgrada sruši. Rekao sam da smo izgubili već toliko života. Možda bi je bilo najbolje srušiti. Tako smo i učinili. Zatim smo gledali kako se zgrada ruši. Upravo je to glavna anomalija koju ističu teoretičari urote. Ukoliko je zgrada broj 7 zaista srušena eksplozivom, onda je taj eksploziv trebalo postaviti znatno prije terorističkih napada. Priprema i postavljanje detonatora može trajati i do nekoliko tjedana, što ukazuje na dugoročni plan da se postavi eksploziv u zgrade gdje borave ljudi. Čak i službeni izvještaj iz 2002. koji potpisuje Savezna agencija za hitne intervencije, FEMA, kaže kako okolnosti rušenja te zgrade još uvijek nisu poznate.
FEMA naglašava da je potrebna dodatna istraga koja bi konačno mogla razriješiti to pitanje. Što vi mislite, je li moguće rušiti zgrade avionima ili nije? Čuli smo neke istraživače, što kažu neki drugi koje ste mogli vidjeti u filmovima, zapravo svi smo ih mogli vidjeti. Pa najvjerojatnije možda je neke zgrade moguće rušiti avionima, ali specifično ove jako teško, skoro pa nemoguće. Zbog čega? Zbog toga što se nebode konstruirali su već da budu predviđeni za udar aviona i da budu predviđeni za udare vjetrova, velikih brzina, čak orkanskih brzina, koje stvaraju veću kinetičku nego što je bio udar samo ovog aviona koji se desio sada 9.11. Zbog čega je bilo predviđeno udar aviona? Zbog toga što smo imali slučaj koji se desio prije Drugog svjetskog rata. Desio se slučaj da je u Empire State Building lupio avion američkog ratnog zrakoplovstva koji je prošao praktički kroz tu zgradu. Motori su prošli kroz tu zgradu. Zgrada je ostala netaknuta, što mislim možemo danas svjedočiti da taj Empire State Building još uvijek stoji. I zato ljudi, ponukani tim iskustvom iz prošlosti, gradili su novu zgradu koja će izdržati udar aviona, čak i veće mase i veće brzine nego što je bio avion koji je trenutno lupio u zgradu. Kako su građeni zapravo bili ti blizanci jako slabo? Možete mi ih malo opisati da steknemo nekakvu predodžbu? Kako da ne, vrlo rado. Ti blizanci to bili su ponos Sjedinjenih Američkih Država i grada New Yorka posebno. Oni su izgrađeni, prva zgrada je izgrađena 1970. godine, druga zgrada je dovršena 1973. godine. Zanimljivo je da su rađeni tako da imaju vanjsku gotovo bi rekli mrežastu samonošću oplatu, ali imaju i unutrašnju također stupove, znači jednu jezgru koja ih drži. Ne? I oni dosta su lagani, 110 katova su visoki i nekakva 103 lifta mislim da su u zgradi stavljene. Znači zgrada ima veliku i čvrstu infrastrukturu unutar sebe. I u slučaju nekakvog, što kaže gospodin Bruno, u slučaju udara zrakoplova, on je bio dizajniran svake te nebode da izdrži udar zrakoplova najvećega tada koji je postojao. To je bio Boeing 707. Taj zrakoplov je jedno 30% veći od onih zrakoplova koji su udarili u svaki od tih blizanaca. Taj zrakoplov tip 707 Boeinga leti također jedno 20-30% većom brzinom. Znači, ukupna količina gibanja, to je ono što može zaljuljati zgradu, je daleko veća nego ovi zrakoplovi koji su udarili. I tu u stvari se pokazuje sumnja u to zašto su tako, da kažemo, srednje kategorije zrakoplovi udarili u te zgrade. Da, radi se o tome da su te zgrade projektirane da izdrže te sve moguće udare, jer se vidjelo na osnovu iskustva onog udara u Empire State Building, mislim da to je bilo pa 1945. godine, to je neki B-25 Mitchell udario, vojni zrakoplov udario i napravio dosta veliki požar i sam projektant ovih blizanaca Brown je rekao da taj zrakoplov može, da taj zgrada može izdržati, svako od njih može izdržati više struke udare Boeinga 707 do tad najvećeg zrakoplova. Čak i ove bombaške napade i bombe. Da, udare bombama, 100-godišnju oluju, udare vjetra, neobične, sve to je bilo zamišljeno. Najgore moguće klimatske promjene koje su zamislivi. U Americi, da. Je li bilo istraživanja odnosa tališta, goriva, čelika, eksplozija, drugim riječima nekih stvari koje bi ukazivale u kojoj mjeri materijali mogu brzo izgorjeti, eksplodirati, što već? Svakako, to su bili osnovni uvjeti za izradu zgrade. To je Nacionalni institut za standarde i tehnologiju Amerike dao određene zahtjeve i navodno konstruktor se zaklinje da je ugrađen čelik točno taj koji je trebalo, to je neki čelik ASTM E119 koji može izdržati daleko veće, jedno 30% veću temperaturu nego što ga izdrži normalni, da kažemo klasični konstrukcioni čelik. Znači to je neka temperatura da gubi fizička svojstva, ne ide na oko 2000 stupnja, oni kažu Fahrenheita okruglo, a na 3000 stupnjeva bi se trebala zgrada, mislim kada bi se mogla ta temperatura postići, zgrada bi se onda mogla saviti i onda bi se izvila i to bi daleko bi drugačije izgledala taj gubitak čvrstoće nego što je to izgledalo što smo vidjeli sada na padu, u napadu i rušenju tih blizanaca. Znači ostaje velika sumnja. Koje su temperature bile posredi uopće? Pa najveće temperature spominju neki 1300 stupnjeva Fahrenheita, to su mjerili iz nekakvog letećeg valjda satelita ili zrakoplova koji to može izmjeriti i to je, neki dijelovi zgrade su samo bili toliko vrući. Znači tamo gdje su zrakoplovi udarili i da je došlo do požara. Ne? Taj požar nije mogao prodreti do temelja zgrade, a treba znati, to se možda ne zna, da je Manhattan cijeli dosta od granita i da je izuzetno pogodan za izradu ogromnih građevina, što se jasno obilato koristi. I te zgrade su bile napravljene da bi trajale. Znači svaki kat je bio rešetkasti, ima rešetkasti nosače koji su bili
znači posebno opremljeni, mislim posebno izolirani sa cementom koji je bio vezan sa azbestom. I to se ugrađivalo do 1971. godine kada je u Sjedinjenim Američkim Državama došla zabrana korištenja azbesta. Znači jedan veliki dio, znači sjeverni toranj je napravljen cijeli sa azbestom, a južni toranj je napravljen do tada, do kada se gradilo 1971. godine, napravljen sa azbestom. Znači one katovi iznad, vjerojatno gdje je udario ovaj zrakoplov, nisu tako bili čvrsti i onda je to bio jedan od razloga navodno zašto je taj toranj prvi pao. Pa dobro, s obzirom na količinu azbesta i nezdravost, možda nije tako ni loše da su ih srušili ovako s ekološke strane gledišta. Međutim, svaka prava teorija uvijek sadrži neko zlato. Primijetio sam da se u nekim filmima također spominju nekakve priče o nekakvim zlatima, zlatnim polugama. O čem se u stvari radi? Čije je to zlato koje se spominje? Je bilo nekakvo zlato tamo, netko ga odnio? Poznato nam je recimo iz nekakvih osnova ekonomije da je zlato glavno sredstvo pomoću kojeg se stvara nekakva vrijednost nekakvih novaca koje ta država može producirati, odnosno stvoriti. Tako mnoge banke američke su držale svoje zlatne rezerve u podrumu od tornjeva. U oba dva tornja su bili sefovi koji su držali ogromne količine zlata. Ima procjena iz 1993. koja je bila službena procjena gdje se govori da negdje oko $1 milijardu u zlatu je stajalo u tim tornjevima. Kasnije se to zlato multipliciralo jer su mnoge države, čak recimo poput Kuvajta, svoje zlato depozirale tamo u podnožje tih tornjeva. I neki kažu da ta vrijednost tog zlata došla do nekih $150 milijardi, znači do 2000. godine, recimo da je bilo u zlatu vrijednosti $150 milijuna različitih vlasnika, naravno. Znači nije to bilo samo od jedne firme vlasništva. No, to je ogromna količina zlata, naravno i ogromna količina novaca, što samo po sebi već... I gdje je to zlato danas? Pa, kažem, samo po sebi već čak dovoljan razlog da se te zgrade sruše i prikriju se kaža tog zlata. Zbog čega? Zbog toga što u nekim dokumentarcima se govori kako su viđeni, da su viđeni velika količina automobila koja izlazi dan prije i nekoliko desetak minuta prije samog udara u zgradu i iznose nešto. Ti su automobili natovareni, znači nisu samo bili kamiončići, nek su bili osobni automobili, ali su vidjeli da su dosta sjeli, znači nešto su nosili teško. A još jedna stvar je da su nađeni ostaci vozila koje je na rampi bilo izlazno, znači koje treba izaći iz tog podruma u kojem su te zlatne rezerve, to je ispod, ja mislim, zgrade VTC 5, koje ima izlaz znači, na tu aveniju glavnu, gdje su nađeni ostaci kamiona koji je bio pun zlata i osobnog automobila koji je bio pun zlata. Znači, kod je neko izlazio van, baš kad se srušilo na to na njega. Jedno od najzanimljivih argumenta s kojima fizičari dolaze, takozvani eksperiment sa štopericom. Svatko može sa štopericom izmjeriti kojom brzinom blizanci padaju i potom upotrijebiti jednostavnu formulu vezanu uz slobodni pad. Što zapravo brojke govore po pitanju slobodnog pada zgrade i slično? Da, to se još Galileo Galilei bavio, utvrdio je. Znači, stvar je u tome što su blizanci pali brzinom slobodnog pada. To se izračunalo jednostavno što se zna koliko je G, znači gravitacijska konstanta, i znamo put koji se treba preći. Iz te dva podatka dobijemo vrijeme koje je potrebno znači, da se pređe. Znači, to je ono vrijeme s kojim su blizanci pali. Znači, pravili su svoju projekciju. Njima je trebalo znači, oko 10 sekundi da oni padnu. Znači, to je ta baš brzina slobodnog pada koliko treba točki s vrha blizanaca kamenčić da dođe s vrha blizanaca do podnožja. To se naravno postavlja problem zašto to sad nekakva tu zavjera oko toga. Zbog toga što nemoguće da zgrada se tom brzinom ruši ako nije minirana. Ili bi uvijek postao nekakve zapreke, onda bi pao gornji dio dole i to bi najvjerojatnije ostalo tako. Znači da ovaj dio u koji ulupili su avioni bio presječen stvarno, znači recimo da je uspio nešto napraviti, to je čelična konstrukcija unutra avion, jednostavno bi se složilo ovaj dio gornji, kako su oni rekli ko palačinka, složio bi se gornji dio dole i to dalje ne bi išlo. Zbog čega? Zbog toga što ovaj donji dio sam već stvoren da nosi cijeli onaj gornji dio, tu cijelu masu koja stoji iznad njega. Znači ono bi se samo složilo, možda bi propalo koji kat, dalje se to ne bi rušilo. Poslije bi se malo pomelo i to je to. Dobro, eto, svaka predstava inače ima svoje glavne i sporedne scene, drugačije nije niti sa predstavom zvanom 9.11, čiji se sporedni čin dogodio u Pentagonu. Trinaest minuta nakon udara Boeinga 767 u sjeverni neboder svjetskog trgovačkog centra, zrakoplov američkog leta 77 započinje svoj komplicirani okret. Manevar je bio potreban kako bi se oteti zrakoplov mogao usmjeriti prema novoj meti u Washingtonu. Prvo bi trebalo razjasniti, dakle, Pentagon je jedna građevina u obliku pentagrama
koja je složena iz niza koncentričnih građevina koja su unutar njega označeni prstenovima A, B, C, D i E. Oni su međusobno spojeni. Prema službenoj verziji događaja drži se da je zrakoplov Let-77 kojeg su oteli teroristi poletio sa Dallas aerodroma koji se nalazi 20 km sjeverno od same građevine Pentagona. Mnogi drže u toj priči nerealistično, iako su dužnosnici prikazali da same teroriste na ulazu na checkpointu, znači njihove slike, njihov identitet je kasnije objavljen. Mnogi drže znači nelogično da ako je zrakoplov i poletio s tog aerodroma, znači izvršili su otmicu, zrakoplov se uputio ka jugu i nakon pola sata, nakon gubitka komunikacije sa tornjem, zrakoplov je već napravio nekih 250-300 milja od aerodroma, gdje je kasnije znači napravio zaokret od nekih 360 stupnjeva i de facto se vratio prema zgradi Pentagona, obrušavajući se i u niskom letu udario u zgradu de facto u samo dno zgrade. Po teoretičarima urote, istražni odbor do današnjeg dana nije uspio razjasniti mnoge nedosljednosti u dokazima oko udara otetog zrakoplova u zgradu Pentagona. Odbor je jednako tako zaboravio istaknuti da u slučaju da su teroristi željeli prouzročiti nesreću sa što većim brojem žrtava, zapadno krilo Pentagona bilo bi im posljednji izbor. Zapadno se krilo obnavljalo, tako da nije bilo mnogo žrtava. Ministar obrane i ostali čelnici nalazili su se daleko u istočnom krilu. Odbor nije razmotrio niti nekoliko čimbenika koji su naveli kritičare na zaključak da ono što se obrušilo na Pentagon nije Boeing 757. U ovom slučaju nema ispred ulazne rupe koja se vidi na samoj građevini Pentagona, nema nikakvih egzaktnih ostataka, znači nešto poput zadnjeg dijela trupa, odlomljenih komada krila, čak i motora. Znači motor prema nekima znači trebao bi ako zrakoplov znači pri brzini od nekih 600-700 km na sat, kako je službena verzija događaja, udario u zgradu, onda bi nekoliko tonski motor, znači usred inercije, vjerojatno prošao kroz tu zgradu, bilo bi daleko vidljivije. Dakle, ti dokazi bi bili potpuno egzaktni i to bi se moglo utvrditi. Ovaj problem je moguće razjasniti prikazivanjem zaprimljenih snimaka nadzornih kamera postavljenih na obližnjem hotelu Sheraton i benzinskoj crpki. Odbor nikome nije uručio sudski poziv, niti je uopće spomenuo da snimke postoje. Na tom putu, znači, od hotela Sheratona, znači, koji se čak 2,6 km nalazi od same zgrade Pentagona, benzinske postaje, od Virginia Department of Transport zgrade. Dakle, sve te sigurnosne kamere trebale su uočiti i snimiti nailazeći Boeing 757, odnosno taj Let-77. Jedinu sigurnosnu kameru odnosno videomaterijal s nje koju imamo, to je sigurnosna kamera sa parkirališta ispred Pentagona, gdje se vidi u nekoliko frejmova jedan iznimno brzi, pozvučni, niskoleteći objekt koji udara u zgradu. Mnogi se slažu da to nikako ne može biti ono što se vidi na snimci nikako ne može biti Boeing 757. Objekt koji je pogodio Pentagon probio je čak 3 vodoravne razine. Rupa na vanjskom zidu ima promjer od oko 5 metara. Boeing 757 dug je gotovo 50, a visok oko 13 metara. Zrakoplov ima raspon krila od 38 metara. Smatra se da je promjer rupe nedostatan za udar zrakoplova takvih dimenzija. Istražni odbor tvrdi da objekti prilikom sudara ne ostavljaju oštećenja koja su identična njihovim dimenzijama. Pronađene krhotine navodno su bile toliko lagane da su se odnosile rukama. Zaposlenici Pentagona odnosili su veliku kutiju koja je bila prekrivena plavim platnom.
Dio očevidaca osjetio je na mjestu nesreće miris kordita, to jest bezdimnog baruta, koji se koristi kod streljiva. Kordit gori pri niskoj temperaturi i proizvodi snažan val detonacije. Da li je to zrakoplov ili je to nešto drugo, je učinilo probojnu rupu ekvivalenta nekakve kristareće rakete. Recimo, na internetu se baš znalo naći, neki su pokazivali i prikazivali paralele sa napadom na Slobodana Miloševića, dakle u bombardiranju 99. na njegovu rezidenciju, gdje je Tomahawk udario u dotičnu zgradu i gdje je šteta bila značajno slična ovom ovdje. Dakle, tu su htjeli prikazati kako je zapravo ovdje riječ o nečemu što bi ličilo na krstareću raketu. Na optužbe da se radi o suludim teorijama urote, David Ray Griffin ima ovakav odgovor. Službena verzija priče o događajima od 11. rujna najveća je teorija urote. Riječ je o teoriji da je 19 terorista otelo zrakoplove bez ičije pomoći u SAD-u. Nadmudrili su sustav obrane vrijedan $1 trilijun i uspjelo im je srušiti blizance. Ovdje nije bitno vjerujete li u teoriju urote, već koja teorija uistinu i odgovara dokazima. Eto, ovdje imamo jedan slavni vojni objekt. Imamo zrakoplov, pretpostavljam da ima nešto ratnih vojnih zrakoplova u Americi. Kako bi izgledao pogled iz nekakve vojne perspektive po pitanju osiguranja, po pitanju zrakoplova koji nadleće Ameriku nekontrolirano? Gdje su se nalazile te sve silne druge snage? Što se može o tome uopće reći konkretno? Mogli bi se jako puno govoriti o tome. Sjedinjene Američke Države imaju vrlo stroge propise o tome kako civilni zrakoplovi smiju letiti i kamo smiju letiti. Postoje područja koja su zabranjena za preljetanje. To je sigurno Bijela kuća, Pentagon i tako neki objekti i njihove vojne baze. I to se dobro zna. To se poštuje. Oni imaju akt, su donijeli tokom godina, znači sve negdje tamo od 98. godine od kad traže Osama Bin Ladena na tjeralici, donijeli su određene aktove koji bi to još pooštravaju propise. Sve do propisa koji su ponešto tajni da se zrakoplovi obaraju u slučaju da se prilaze nuklearnim centralama, vjerojatno i ovim objektima koje smo spomenuli. Treba znati da i Pentagon ima također neku svoju protuzračnu obranu, osim znači, zemaljsku protuzračnu obranu koja ga brani i ima sigurno zrakoplove koji ga brane, znači koji presreću zrakoplovi koji izađu iz tog svog koridora prostora ili sa visine i smjera leta. I možemo reći da u slučaju napada na Pentagon to uopće nije poštivano, što je vrlo zanimljivo. Je li bila nekakva vojna vježba u tijeku, s obzirom da, eto, bili su negdje drugdje zauzeti, pretpostavljam? Da, bila je vojna vježba, vrlo opširna vojna vježba koju je nadzirao NORAD. Treba reći da je NORAD, znači njihova jedna formacija koja služi za obranu Sjedinjenih Američkih Država od napada iz zraka, napada iz svemira, raketnog napada, i ona nadzira u biti ukupni zračni prostor. One se uključe u svoj rad i u slučaju lansiranja Space Shuttle, kad se ustanovi da je to Space Shuttle i sve kreće svojim dobrim tijekom, znači ide u svemir, onda se obustavlja kao da je sve u redu. U ovom slučaju, kod napada na Pentagon, navodno su samo 3 zrakoplova F-16 ostala da bi branila, ne znam, cijelo područje Sjedinjenih Američkih Država ili jedan veliki dio Sjedinjenih Američkih Država, a ostali zrakoplovi su bili na vojnoj vježbi koja se vodila na sjeveru, više sjevernije Američkim Državama i gore u Aljasci. To je bio neki zamišljeni napad zbog nove aktivnosti Putinove administracije, znači tih obnovljenih letova njegovih vojnih zrakoplova i zamišljenog napada iz zraka, iz mora i raketnog napada na Sjedinjene Američke Države. I uslijed toga je navodno bilo sve povučeno. Ali treba spomenuti da je zamišljen jedan napad godinu dana ranije nego napad na blizance. Znači, 2000. godine do 10. mjesecu je zamišljeno da bi jedan Boeing uspio pogoditi Pentagon. I ta vježba je kao odbačena, kao nedovoljno realistična i to je zanemareno. I evo ga, navodno se upravo to dogodilo Amerikancima. Treba znati da su te vojne vježbe bile zamišljene da se odigraju, znači, naredni mjesec, ali su one bile u tijeku već u 9. mjesecu i, znači, pokrivale su, neke su od njih bile obavljene, a ove neke, kao ta simulacija napada na Pentagon, kao nije još bila, nije došla na red. Dobro, ipak što se ovih prvih tiče, vredi ono, nemoj staviti za sutra što možeš danas, slušam. Bila je stvar da je 3 aviona su ostala koja bi trebala braniti cijelu istočnu obalu SAD-a i ta 3 aviona su bila stacionirana blizu baš Pentagona i što začudo je da su ta 3 aviona poslana
200 milja južnije još, da ne znam, da neko radi vježbu, praktički su stavili cijelu taj sjeverni dio istočne obale nebranjen. Pentagon je bio nebranjen, a Pentagon je praktički ostao nebranjen 40 minuta nakon što se već desio udar u prvog blizanca. Znači oni nisu nikakve mjere predostrožnosti pokrenuli za obranu Pentagona, a avioni im tuku nebodere. Zanimljivo su inače i razni detalji, s obzirom da se ova priča osvjetljava iz raznih kuta, pa se tako u dokumentarcima kao što su Loose Change ili Final Cut, ima ih još, spominju istrage o tom konkretnom pilotu koji je oteo taj Boeing, sad više ne znam da li Boeing uopće bilo ili nije bilo, ali kakve su zapravo, ko je taj bio čovjek, njegove kvalifikacije? Treba ipak biti veliki majstor pa politi cijelu Ameriku. Da, u svakom slučaju, to je jedan zanimljiv čovjek, ovako u svakom slučaju, je li on bio viđen u mnogim područjima SAD-a, kao praktički ostavio tragove za sebe, da ih može FBI istražitelji ga naći. Bio je pohađao školu letenja u Floridi gdje učio voziti Cessnu. To on jako loše radio, čak instruktori mu nisu dali da leti više. On nekoliko puta pokušao letiti tokom godina nakon njegovog susreta s avionom. Nije dobio dozvolu za letenje. Znači čovjek što se tiče pilotskih sposobnosti bio vrlo slab u tom području. Sad postoji problem sa Boeingom kao avionom i manevrom koji je tu izveden. To je jedan manevar koji je jako kompliciran, pošto avion treba dosta veliki luk napraviti, znači to treba jedan iskusan pilot raditi, a druga stvar, treba dovesti avionu na tu jako malu nizinu, to jest visinu, da bi lupili pod tim kutem u Pentagon. Dovođenje aviona putničkog te mase na tu visinu zahtijeva jako veliko iskustvo i poznavanje problematike leta avionom takve veličine na toj nizini. To recimo bi moglo 1% današnjih pilota recimo napraviti koji lete komercijalne letove recimo nekih 20 godina. A s druga stvar imate elektroniku poput autopilota koji ne dopušta spuštanje aviona na tu nizinu jer to on shvaća kao pad. Evo recimo da sam ja na njegovom mjestu, ja bi jednostavno avion okomito srušio na Pentagon. Mislim, tak bi bila najveća šteta i to bi bilo nešto što bi mu bilo najlakše njemu za napraviti. On je išao raditi nešto što je najkompliciraniji mogući let avionom, pogotovo u neku zgradu koja je te visine. Mislim. Sve što mogu reći, blago Amerikancima što Bruno nije bio za upravljački model. Da. Inače, da se vratimo malo na ove zgrade, prije malo se u prilogu vidjela ona zgrada VTC-7 koja se spušta, a eto naravno, a i na YouTube-u u Hrvatskoj popularno zvanom Jubitu, se mogu naći zanimljivi i zapravo vrlo intrigantni prilozi, konkretno američke novinarke koja priča o rušenju zgrade koja iza nje cijelo vrijeme stoji i tako. Kakve su zapravo kontroverze osim tog priloga u kojem se govori o nečem što će se dogoditi tek za pola sata? Kakve su još kontroverze vezane uz tu zgradu? Pa evo, to je sve započelo, proučavanje te zgrade baš započelo s tim prilogom koje svi mogu pogledati na YouTube-u, jednostavno da pišu VTC-7 u tražilicu, gdje će biti BBC prilog koji se odvija 20 minuta prije nego što same se zgrade srušile. I onda su naravno ljudi ponukani tim, počeli to proučavati malo da vide kaj se tu dešava, znači koja je pozadina svega toga i ustanovilo se svašta naravno. Najveća stvar koja je tu u cijeloj toj priči je da je unutra su imale službu za državnu reviziju svoje urede, to je IRS kao nekakva porezna uprava, recimo to tak, ili državna revizija koja je radila reviziju nad mnogim firmama američkim i pratila je trgovanje u Wall Streetu, da. Znači trgovanje dionicama i raznim ovih put opcijama. Stvar je u tome što su mnoge nepravilnosti uočene u tim trgovinama i to je bilo sve uskladišteno na računalima. Znači svi ti podaci u svim tim firmama koje su imale ilegalne transakcije su bile u računalima koje su bila u toj zgradi. Naravno, nekom bi bilo u interesu da ti podaci nestanu. Znači vlasnicima tih kompanija koje su ustanovili da su imali ilegalne transakcije. Druga stvar što je u toj zgradi jesu da su unutra ciljni uredi, naravno. Tu ima CIA svoj headquarters za područje New Yorka. Treća stvar, da je tu command center, takozvani komandno zborište, znači, kako bi rekli na hrvatskom, u kojem dolazi Robert Giuliani, znači gradonačelnik, kada dođe do nekakvih problema u području New Yorka. Znači, ako se izbije nekakva poplava, izbije nekakva katastrofa, ali budu teroristički napad ili napad, recimo, Rusa na Manhattan ili na New York, onda bi Robert Giuliani sa svojim ljudima otišao u taj komandni centar i od tamo upravljao sa svim potrebnim stvarima koje su potrebne za vitalni opstanak grada. To se nije dalo desilo, to se svi pitaju zašto on nije otišao u taj svoj komandni centar, što bi bilo logično naravno nakon što su napadnuti blizanci. Taj komandni centar ima baš pogled na te blizance i pogled naravno na cijeli taj područje Manhattana u kojoj su se dešavali ti napadi. Eto, dobar je trenutak za klasičnu
urotničko pitanje koje svaki detektiv prije ili kasnije postavi, a ono je tko je dobio, tko je izgubio, tko se koristio, a tko ne. Matica Nogača. U činjenici da je teroristički napad na zgrade Svjetskog trgovačkog centra izazvao poremećaj na burzama diljem svijeta nema ništa neuobičajenog. No neki ekonomski analitičari tvrde da je taj napad bio unaprijed planiran i da su za njega neki ljudi u SAD-u znali. Svoje tvrdnje između ostalog objašnjavaju neobičnim i vrlo čudnim financijskim kretanjima na američkom tržištu kapitala. Kada govorimo dakle o samom kretanju na tržištu kapitala, onda treba spomenuti da na američkom tržištu kapitala značajnu vrijednost transakcija nose takozvani financijski derivativni instrumenti. To su takozvane put i call opcije koje njihovim vlasnicima omogućuju kupovanje vrijednosnih papira, odnosno u ovom slučaju dionica, po unaprijed utvrđenoj cijeni na određeni dan. Dakle, kada raspolažete sa odgovarajućim takozvanim insajderskim informacijama, tada je vrlo jasno da možete ostvariti ekstra profit ukoliko raspolažete s takvim informacijama. Upravo se to zapravo i desilo prije napada 11. rujna, kada se takozvanim put opcijama, dakle to su opcije koje omogućuju zaradu na padu vrijednosnih papira, dakle u ovom slučaju dionica, dviju kompanija, dakle koje su avioprijevozničkih kompanija koje su čiji su se avioni zabili u same zgrade u New Yorku i Washingtonu, dakle to je riječ o American Airlinesu i United Airlinesu. Dakle, put opcijama tih kompanija trgovalo se u obujmu koji je bio 60 puta veći nego što je bio uobičajen. Ono što je još zanimljivije u cijeloj priči jest ne samo da se trgovalo put i call opcijama tih avioprijevozničkih kompanija, nego se isto tako trgovalo i opcijama reosiguravajućih društva koje su imale naime kasnije otplatiti odštetu za saniranje posljedica samog napada. Također i financijske korporacije koje pružaju dakle, odgovarajuće financijske usluge, a koje su imale svoje sjedište u samom trgovačkom centru, kao što recimo Merrill Lynch Company, ili koje su imale dakle, u samoj neposrednoj blizini World Trade centra svoje sjedište, i njihovim se put opcijama također trgovalo u znatno većem obujmu. Još je zanimljiva jedna stvar, a to je sama konferencija za novinare koju je američki ministar obrane Donald Rumsfeld održao večer prije nego što je izvršen napad, dakle 10. rujna 2001. godine, na kojoj je objavio jednu vrlo zanimljivu informaciju, a to je dakle da je interna kontrola Pentagona provela dakle istragu vezanu za trošenje sredstava unutar Pentagona, gdje je otkrila malverzacije u ukupnom iznosu od 2 bilijarde dolara. I to je vijest zapravo koja bi u nekakvim normalnim okolnostima sasvim sigurno izazvala pravu senzaciju i sasvim sigurno bi dovela do potresa republikanske vlade. Međutim, ta vijest je prošla, s obzirom na događanja koja su se desila dakle dan poslije 11. rujna, prošla je gotovo nezapažena. Uvažavajući sve nevine žrtve ovog napada, ekonomskim su analitičarima dvije stvari posebno zapele za oko. Vezane su za zgrade VTC 7 i VTC 4. Kada govorimo o zgradi VTC 7, dakle to je zgrada koja nije bila direktno pogođena nikakvim letećim objektom, dakle nije doživala izravni napad. Ona je smještena dakle u neposrednoj blizini samih blizanaca, nego je na tim zgradama kao posljedica napada na blizance buknio požar, ali to su bili požari manjih razmjera, dakle otprilike informacije govore da su požari izbili na 4. i na 8. katu zgrade. Kasnije, dakle, tog dana, kao posljedica tog požara, navodno da je došlo do rušenja urušavanja cijele zgrade, što mnogi građevinski stručnjaci smatraju da jednostavno nije bilo moguće, s obzirom na konstrukciju same zgrade. Ono što je zanimljivo sa ekonomskog stajališta jest prvenstveno činjenica da je u toj zgradi bila smještena arhiva Američke agencije za nadzor na trgovinom vrijednosnim papirima. Ta agencija otvorila je istragu o sumnjivim transakcijama za otprilike 3 do 4 tisuće različitih poduzeća, tako da se sumnja da je upravo zbog tih dokumenata došlo do urušavanja tog zgrade, što je konkretno objavio LA Times jedan dan nakon što je izvršen napad. U toj zgradi također su bili navodno i nekakvi pisani dokumenti koji su dokazivali povezanost Citigroupa, dakle vodeće američke banke, u bankrot tvrtke WorldCom. Što se tiče dakle druge zgrade, to je VTC 4, dakle to je sam toranj, jedan od blizanaca, to je sjeverni toranj.
U podrumu te zgrade bilo je smješteno dakle zlato. Vrijednost pohranjenog zlata u tom tornju ne može se točno procijeniti. Međutim, sasvim pouzdano se zna da je vrijednost zlata iznosila najmanje 1 milijardu eura, a neke procjene čak govore da je bilo više i od 150 milijardi eura zlata, naravno u polugama pohranjeno u toj zgradi. Nakon što je dakle izvršen napad i nakon što su sanirane posljedice napada, dakle nakon što je izvršena što su spasilačke ekipe izvršile spašavanje i čišćenje terena, gradonačelnik Giuliani objavio kako je spašeno zlato u iznosu od svega negdje oko 230 milijuna eura, pa se onda sasvim legitimno postavlja pitanje gdje je zapravo razlika od najmanje 650 milijuna dolara u vrijednosti zlata. Neke procjene govore da je neposredno prije napada, dakle nekoliko dana prije napada, dobar dio tih zlatnih poluga bio evakuiran iz te zgrade. Ekonomske posljedice napada 11. rujna analitičari dijele na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne. Ove potonje danas osjećamo i mi, i to prvenstveno u nekontroliranom rastu cijene nafte. Prema nekima, ovo uopće nije jednostavna uzročno-posljedična situacija. Priča je mnogo dublja i složenija. 11. rujan je bio direktan povod Sjedinjenim Američkim Državama za napad na Irak, odnosno prije toga na Afganistan, nakon toga u 2003. godini i na Irak, i mnogi koji zapravo vjeruju u različite teorije zavjere kažu da taj napad nije imao nikakve veze sa strahom od oružja za masovno uništenje, nego je zapravo isključivo povezan sa američkim naftnim interesima. Napad je zapravo rezultat činjenice da je Saddam Hussein 1999. godine započeo novi način trgovine svjetskom naftom. Do tada, od 1945. godine pa nadalje, isključiva valuta kojom se plaćala nafta na svjetskom tržištu bio je američki dolar. Dakle, 1999. godine Saddam Hussein mijenja tu praksu i po prvi puta dakle, prihvaća euro kao valutu plaćanja za naftu. To zapravo znači da bi se na svjetskom tržištu oslobodila jedna velika količina dolara, dakle masa dolara, koja bi pohrlila natrag u Sjedinjene Američke Države, budući da više nema nafte koja dakle, ne može se više dolarno plaćati nafta. Dakle, to bi izazvalo povratak tih dolara, velike količine dolara u Sjedinjene Američke Države, hiperinflaciju, bijeg stranog kapitala sa američkih burzi i velike posljedice po saniranje velikog trgovačkog deficita Sjedinjenih Američkih Država. Zapravo možemo reći da bi velika ekonomska kriza koja se koja se 30. godinama, početkom 30. godina prošlog stoljeća dogodila u Sjedinjenim Američkim Državama činila kao blaži ekonomski poremećaj u odnosu na ono što bi se desilo kada bi danas zemlje OPEC-e zamijenile dolar za neku drugu valutu. Zbog čega bi itko, netko ili svatko radio, zbog čega se obično u povijesti uopće rade takvi, isceniraju takvi događaji poput paljenja Reichstaga, recimo u nacističkoj Njemačkoj, pretpostavljam da ih je bilo još. Eto, danas smo u ovoj temi o kojoj i o ovom događaju 9.11 pričamo iz 100 kuta. Koji su motivi za takve događaje? Strategija obrane Sjedinjenih Američkih Država, imaju jedan program za novi milenij, znači za novo tisućljeće. Oni su ustanovili u toj studiji da ne mogu pretvoriti demokratsko američko društvo koje ima puno znači, stupnjeva zaštite svojih sloboda, svojih prava, bez nekakvog novog Pearl Harbora. Ne mogu ih nagovoriti svoje građane da se odreknu svojih prava. I to se upravo uspjelo napraviti sa nekakvim upečatljivim događajem, znači to je do sad neupečatljivi događaj, taj napad 9.11. na te zgrade i na Pentagon. I uslijed toga se, znači, američko društvo Patriot Actom, to se tako zove, znači u stvari odreklo prava da postavlja neka pitanja i svom predsjedniku. I sam predsjednik kad je dao izjavu o 9.11. nije želio dati izjavu sam pred javnosti, u stvari nije dao pred javnosti njegovom zatvorenom komisijom, nego je tražio da uz njega bude i njegov Dick Cheney, znači njegov to je ministar obrane. Taj Patriot Act, to bismo preveli kao zakon o domovinskoj sigurnosti ili nešto u tom smislu. Što zapravo koga je donio i što zapravo on propisuje?
Patriot Act donijela je, znači vlada Sjedinjenih Američkih Država, ona propisuje to da se može ući u nečiju, znači, privatnost. Ono najbitnije što Amerika u stvari brani. Vi ste slobodni čovjek sve dok se dokaže da ste krivi. Ovdje vas oni unaprijed, znači predodrede da ste za nešto krivi, stave vas pod prismotru, stave vas u zatvor, mogu vas držati bez suđenja, mogu vam provjeravati vaše kontakte. To su nekada pokušali pomoću Campus Watcha, takozvanoga. Vidjeli su da studenti imaju velike slobode djelovanja, velike slobode, dosta slobodnog vremena i gledalo se i pazilo se što ko čita, ko se s kime druži. Kažu da tako nešto Amerikanci nisu doživjeli još iz vremena progona vještica, znači vremena McCartneya. Znači, taj Patriot Act je omogućio jednu promjenu, znači jednu cijelu doktrinu, znači nove troškove u obrani Sjedinjenih Američkih Država. Znači, omogućio je ogromna financijska ulaganja, omogućuje veliku tajnost projekata, omogućuje jedan veliki tehnološki u biti razvoj koji nije viđen u javnosti. I tu se sad puno stvari može podvesti pod teoriju zavjere, pod teoriju financijske zavjere, tako promjenu odnosa u svijetu, jedna geostrategija se možda mijenja. Neke zemlje dolaze do nuklearnog oružja, misle sad će doći do nuklearnog oružja i zbog toga je potrebno se izolirati, znači sakrivati svoja znanja, svoje mogućnosti, svoje kontakte, svoj novac, što je izuzetno važno. Jer treba znati da u ovoj cijeloj situaciji, ako je bila neka zavjera, najviše su profitirali ono što zovemo kuvajtski kapital i kapital koji je, znači, kako bi rekli, prošao kroz nadzor Bushove administracije. To je država u državi. Se može reći jedna multinacionalna kompanija unutar svih mogućih institucija ovoga svijeta. Nešto neviđeno. Postoji li još nekakvi anegdotalni detalji koje nismo spomenuli? Je li bilo još aviona nekakvih? Pa evo, imamo malu digresiju, bi ja bacio na let koji nismo spomenuli, to je let 93. Njega još nismo dotakli, to je let koji je malo manje zapažen u cijeloj toj priči, jer desilo se to da se avion jednostavno srušio u Pensilvaniji. To je, kao kažu analitičari, da je to let bio koji je trebao ići napast Bijelu kuću, znači lupiti u Bijelu kuću, i da su putnici kao saznali to, imali su spoznaju te plana i kad su preuzeli kontrolu nad avionom, jednostavno avion pikirali u zemlju. Sad tu dolazi ta priča, nas koji se malo više proučavamo teorijom zavjere, koja se odnosi na to da nije nađeno nikakvih ostataka od tog aviona, ništa znamjetno veliko, da je samo nađena rupa iz koje nešto malo gori. Recimo imamo svjedočanstvo jednog mrtvozornika koje možemo vidjeti u dokumentarcima, koji je rekao kad je došao da prvi 20 minuta on tam bio i on je ustanovio nakon 20 minuta da on nema šta više tu raditi. Nijednog tijela nije nađeno. Znači, jako malo ima ostataka aviona, što je skoro pa nemoguće. Uvijek postoje neki veliki dijelovi koji će se odlomiti od aviona. Ali to nije sve. Najzanimljivija stvar je da su našli osobne podatke putnika. Znači, nađena je osobna putovnica od stewardese, nađena je osobna iskaznica od jednog teroriste. Čekajte, to su oni pasoši koji obično zlete prilikom... Pa da, recimo da, to je isto jedna zanimljiva stvar što je rekla ta službena komisija koja je ustanovila, na čijem čelu bio Henry Kissinger, da je recimo da je pasoš zletio van kroz kokpita aviona prije što je lupio u toranj. Mislim, to je... A nije, ali ja sam primijetio da dosta otporne rade pasoš, imaju ovako plastificirane omotnice. Pa je, očito da je pasoš ovoga čvršće konstrukcije nego sam avion. Recimo, to možemo vidjeti u primjeru leta 93 gdje su pasoši ostali, a recimo dijelovi krila, motori nisu ostali, sve vaporizirano. Imamo li za kraj, za ovu zadnju minutu, još što god reći o posljedicama, dakle, događaj koji se nije dogodio zapravo, kao što mi stalno govorimo 9.11. nego 11.9. ali to je takav način. Dakle, događaj 9.11. 11. rujna na... Evo, recimo, ja bih tu spomenuo jednog čovjeka koji je službeno dosta izvukao koristi od toga, to je recimo gospodin Larry Silverstein, koji je bio vlasnik, to jest dobio u zakup blizance i zgradu VTC-7 na 99 godina, malo prije nego što je se sam napad desio, znači godinu dana prije. I on je uspio izboriti to da se to radi od 2 odvojena teroristička napada i dignuo je recimo negdje oko 2,2 milijarde dolara odštete. Znači ima dobar nos dosta. Pa recimo ima dobar nos, da. Znači njemu bi bilo najmanje korisno to da se otkrije recimo da zgrada bila minirana. To njemu sigurno ne bi išlo, bi mogao vratiti novce nazad. A druga stvar je, imamo rat u Afganistanu, rat u Iraku, koje svi tvrde da to je izravna posljedica samih napada i što je naravno nekim ljudima možda iskoristilo da bi napali druge zemlje. Sad, evo vidite da oni govore da je razlog napada na Irak oružje masovnog uništenja, oružje još nije nađeno, postoje mnoge komisije u SAD-u koje govore da oružja nikad nije bilo. Znači, vraćamo se na onome da je jedni argument za napad na Irak bila nafta, a da bi uopće napali Irak trebali su nekakav događaj poput 9.11.
da bi mogli krenuti u to. Dobro, eto, bilo je ovo sve, ovo je već početak nekakve druge emisije. Hvala Bruni i Dragiši na vođenju kroz činjenice od kojih je satkana kontroverza poznata kao 9-11, što inače zvuči kao neki sportski rezultat, 9-11, tako nekako. Samo pitanje tko je igrao, protiv koga, tko je pobjedio, tko je sudio. Je li uopće utakmica gotova? Laku noć.